Traces of the sky.
world needs Jesus. How? We are declaring that this morning. If we're just going to sing about it here in church, and if we're just going to sing and give the praise to Him and sing about it, and then not go out and declare it, what are you doing? That is what I want to ask you this morning. Hallelujah. Shema, can we just put up Yohane Fafa Mlebele? Yohane Fafa Ibulus Fumefa. Ole Atua, Ole Andama Labaya. Weta Bua Ilatea. It's a sound on a Tabua Can we read that again, please? Ole Atua, Ole Andama Labaya. Weta Bua Ilatea. Hands up if you have a need this morning. We all have that. But with all due respect, now is not the time to bring your need. When we give our needs to the Lord, this is your time to worship God, to thank Him for everything He has done. Back in the day, they used to build an altar. In order to give a sacrificial worship, they had to build an altar for God. This is that sacrifice. We don't need to come up with the animals. We don't need to come up with the birds and anything else. Just your heart, oh Lord. It's time for the church to be something. And I believe that with all my heart. Our church, no offense, but our worship is just we're comfortable. We are comfortable with our worship. And that's okay. But then it's not okay. Because in order to give something to God, you need to feel that it's coming from somewhere. So I ask you this morning, Father, I just feel we need to be uncomfortable to give God the worship that He deserves. Whatever woman is wrong with this, how about you leave your seat and come to the altar. Come to the altar. Please leave your seat and come here in the front and let's give God the worship that He deserves. Let's get out of our comfort zone, get out of sitting and being comfortable. Hallelujah. I ask you this morning, so mindful of the morning until I might look at the next eye out. But do something out of the ordinary. Lord.
Time
mātou tamae o ile lagu. E pa ia lava oi e ofa. E ifo tuli mai upa ia te oi. E ala langa le lalongi upa ia te oi. E fai pese ngata upa ia te oi. Awa e pa ia lava oi e opa e tuatasi. O la i o anele ma fai i mātou na tano i no noa o se pai. Awa o i mātou lava ne whanau ele a tūna ma la o fio. Pei o la upule nei tae au whawai e whaola ina i la tō e wala watu i a te oe. O e tapu wai atu i a te oe i le anganga ma le whamao. Tapu inga nā lau whanau i nei tae au tau. Mātou te tui nātu i a te oe le vi inga o le whamanu ma le whamatai. Ina ia vi ia i la o fio wa e te tau maono mea i a te oe. Tuma watu i a te oe le vi inga. E whamavau lau. Ala langa le whanau le tua. Amen. Toi ame i sau pati le tua. Glory mau popo i sau tau pati le tua. Ya, alana mele i nalo. Glory, hallelujah. Ia o e tama. Hallelujah. Au tato i ai le mamalu le tua le nei tae au. Sina fia le tato aina. Ia o le tato Mission Sunday le nei. Ia po le asaba missionary. Ma nei e o upu. Sau le upore tua sau nuna pala ki tae au. Tasi misi mena. Wai le sau manga sunga ni tae au tae au. O le misiona. E alu walu misiona ngata. Au le ingo le tua e wha au wau e le ingo le tua. Ai taha ua i o misiona. Rufina ngano le tua e tātou pio tātou moto ne tau sanga. Ia wha pupula atu mana malanga. Ia wha ai loa atu rufina ngano le tua i tangata. Pero tā ua fwoi tai ni tā wha whiana i loa e tangata. Le Yesu le tātou te wha atu tua mtatunu. Pea wha pia tātou te le wha ai loa atu. Ma nei e o apopo i ngā apostolo Paulo le kalisi e Roma. Mai Paulo e wala ke whaola ina i rātou mo e wala au atu le tua. Ai re ma whai o na whaola ina i rātou ni. Pea whai rātou te le wha tua i le tua. Whawhea o rātou wha tua i le tua. Pea whai rātou te le wha alongo i le tua. Whawhea o rātou wha alongo i le tua. Pea whapea tātou te le tāla i atu mata watu le tua. Whapea o rātou talia o tāla noa tala inga pea whai le au ina atu tātou e tāla i atu ngā gore. Motona ni tau sana. Mai le tala inga Yesu o i tātou o le mana malama o le lalala. Mai e tutu le la pepa matu i lunga. I rau tala noa le la pepa ina tala noa i ati oe, tala noa i ati ati. Wako rawa i ati oe le mana malama o le atu. Tātou o tangu o tangata o whaala inga. O tātou i loa mawha tua i le tua i lona maliu mana o na tua i sotu po manu manu. Whamanatu nā mo tātou. Ia wha ai loa Yesu ina ia mawhai e tangata. Una lātou tali tonu mawhatutu. Una lātou bibi ia toi lea ia Yesu. Kei o por pese ni tae wana o Yesu i tātou. Ma o ola mai a o whanongo wa. Whai o nā unga pele kume. O i whai tutoka le toi a whio mai o le tua. Ua lata le toi a whio mai o le tua. Oro ola nga ina pela whai ngā ruenga. Aro ma ning no le whio mai o le tua. Ele i loa se tasi. E o lava ia ngelo langi la te le iloa. A na o fa ai longo o wina we tu spa. Tato te iloa i wala tau no toia. Tato wa ai la langi. Nei vai tai fa ai longa na wala tau toia fi mai o le tu. Ai te tau no faina tato nga roena fa pisu. Nei ia tala ia tu fa ai loa atu Yesu. Nei ia ma fai le la langi. Ona la tu bibi ma fa tu tu ai le tu ale tato te au na. Ya, na sala leo na sala tatu mission. Ya, leo o mona fatu langa tatu fua. Ma na ia kwa sisi ngaba bolmole le youth uma. Fa bolmole ya tofu le youth mole fua. Fa bolmole tura ile fua. Te mana tu lo fa ilo mai na fua ta ai wani bole. La ala mole fua la kala kai foi ati oi. Tu wai fa bolmole ya ma fa not ma na ia fa tura melo le youth. O tau na fa me o tau mission na o tau le mana. Vai se fu ora talata ni oi. Hallelujah. Ina po tatu kalesia tatu tau pai tatalo ba atas. Dei se fu ai longa komune fa mole. Ali lava le yu fa mole tatu kalesia. Hallelujah.
Mana umia la langi tato. Di miliona nganga oro le lo ai la langi. Ta ngoi ola kitalo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ya amata rona talo la tunu na we tu le ala we yai. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Mana tua wala tu salu. Missionary youth needs up sama pata pena. Masa boleh missionary of hati boleh tanya kita nak boleh tu. Mana tua wala tu salu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Talo bea, na maior de talo lisipua kisuja kipua.
Ya, saya faham popo isang pati-pati. Ya, nalala ko pa tayo siya. Ya, nili. Bro. Ya, ay nagtinat sa to pay launga na sa potulangan dia pa monboli. Tato ke kusilay po yo lan yenga. Ya, na ya tialo e. Waya lang tamblanga mo mission. Ya sei pai ya tato pa man ng fatwa ora ya do tato tamblanga. Ya ba man parwa. Matou saúde e whaamolongo au e whetalai mai ala i lau whaongaina le tamata whaatawaa whai mau siu whongai i tai o le upu o le ola i e whatuatua mai i tatomu i a te oi whai alo whina ngalo whaamanuia whatou tu mami ate o lo lava vi inga nei maso mai o le falo falo. Amene, amene. O le Yohane o no tau mua. Yohane o no tau mua. Ya. So e lo tu spaia fa moli. Ya, o le ala vale o wala ni fai leo na e access tu spaia male o le ri. Ya va pele o mai lo tu spaia. Ya jailoa ya eta wala Yohane o ta mo me beto suma le lima se o lima suma tasi ya leli ale ya so pat ya le to Haleluya ya
whawhelo i atu ni tai au mātua, whalenganga. Le au na le tua ma le whaletua. Mai se fo tātou ainga ni tai au. Ia, mana ia fo ni tai au manulu i le sau e tāpua i le li. Amen. Ia, oi po le ale me la so langona ma. But I'm so blessed to be in the house of the Lord. And I'm so excited to fellowship and worship together with the body of Christ. Amen. I lopo angi si me te manao iai. Amen. Hallelujah. Whaipai tolu sunma le lima, John chapter 1 verses 35 to 51. Pa ole ale whai tauina uma, wai au whai aku nge whai kau uma. Amen. Ia, ke loe, unga moe le sere, uman whai tau. Whai upai tolu sunma le ono, whai tau ma le tolu sunma le valu, fast food wono, fast food wiva ma le whai upai fast food. Ia, okay. Whai tau nao te mana o tātou te whai tauina le tai au. Amen. Ia vi ia le li. O le tātou whai tau mai ei le just pa ia wha Samoa, wha mole mole. But the English version o lauilunga i o, it's for the new generator. The new generation. Amen. Ia tātou whai tau mai wha Samoa i ia. O le tai au sa tu wai ane, ma nisi so e to lua. O na whapea atu le o ia, whauta i le tamai maa moe le atua. Rapie, o e lava o le alo o le atua. O e lava le tupu o Israeli. Whai upe whasu ma le ono i ia. Ua whai mai nā tani elu ia te ia. E ma whai ea o na tupu o se mele lei mai nā Sareta. O whai atu Filipo ia te ia. I nā Sawia, i nā Matamata. Whai upe whasu ma le iwa. O na tali mai leo nā tani elu. Ua whapea mai ia te ia. Rapie. O e lava o le alo o le atua. O e lava le tupu o Israeli. Amen. Ia, avisa pati mo le whaitawina o le fionga pa ia le atua. Amen. Te loa ana umar tātou vi inga whai tātou whamantunga tātou woli whali. O ke halu ma lo uloto fia ma lo uloto mali. Amen. Ma na ia whaamanuianga o nei tai au. Mai ia i le amatanga in our English service. Whawhatai fo i le upo le atua. Kei loa, e le ki ofe mat kuspa i e ngā lulu e whaatasi mea uma. Mo le lei o i la tau o e alolofa i le atua. Ua o mākuri wahenga mua tātou la uma. Le sa la unga i le whai la unga i le tai au. Wai le ia se senga o wahenga lawa i o le fina ngalo o le atua. But this morning, I just want to continue the word of God. Just allow me few minutes. To share these things, ia on kako malolo le le tai au. Amen. O le vai ngalo te fia tala noa i tai au nei. I want to talk about the pattern of discipleship. Po le fata i tainga o le avea maso. Amen. Why? Because today it's our mission Sunday and discipleship it's part of mission. Amen. You know, to be honest, o ke loa kako loksa moa. Kwa le ka mga umia tātou lea, le discipleship. Amen. Amen. O le ala foi ngai ala yo ngā pei e whaoso o tātātou. Pea kako uo i le misionga le atua. Amen. Au ke lon le tai ao la afsoso ni atu le upo le atua ia te oe. Mai whaitau ian tātou whaitauina le tai ao. Ia kongo e umai forka ko mission Sunday ni ia wa e ustai pe Romeo. Amen. Hallelujah. A pattern of discipleship. Okay, o le tusi le tātou whaitauina o le tusi Ioane. Ke lor kako e kalesia ma kua wha manguia inga i le upo le atua. Amen. Ke amene ia si numalo bini. Kua wha manguia inga i le upo le atua.
Ai ke lo mele manga o mia. O le fucking o inga o le mele. I think this is where we lack. Hallelujah. Why? Because we can know a lot of things about the Bible, but if we don't put everything into action, amen. Okay, Lord, if I fit out in that. Amen. Mission, it's not a program of the church. Mission, it's not an event. Mission, it's the identity of the church. It's who we are as a church. Amen. O le kāua le mahenga le ia e malamala mai. Na ko lesta ngata e kāua ko le Mission Sunday. Mo le mission. Ma mafalo le mafau mafainka. Hallelujah. Au te mana au sosoni atu ia te tai au ne tatou ainga. Po le ainga o le atua. E leo se pol kalame se lotu. It's not an event. Amen. It's who we are. O ka koua le ekalesia. Amen. Te loa nei vaenga taua ia lo au mai ele fionga le tualenga ko whika winga. A konge sosoni atu ia te oi. Amen. Ai whaitau in ka ko whika winga. This is how disciples are made. From the very beginning in the ministry of Jesus. In the ministry of Yesu. O ke lofoi, o le ora lea. Ke lo ai malama ia kusama tu spa ia male upo le tua. Ke lo e whai ngō fia foi ngā e usikai. Mai e ioi. Amen. Mai e fia i le fina ngalo le atua. Al vaenga mua. I'll be quick. Okay, vaenga mua. Leo te manao e tai au nei. It speaks about revelation. Amen. Because if you read the scriptures, ai fai kau I fai tauinga ko fai kauinga. Olo, fai loa mai ai Yesu. Jesus is seen in these verses. Amen. Nga sau Ioane, o Ioane el Baptiso. Nga sau e teu le ala, moreli. He was the forerunner of Christ. Pe Ioane mea ka kou le fai. But he is not the Christ. Amen. Pa nga vava ai tangata I mea nga whai e Ioane. O le manatu whai ustangata. Le lopo le Mesia le lopo po le keriso lea. Amen. Ke loa me tāu e kaunga ko malama. It's not about what we're doing for God. Amen. But it's what God can do through us. Amen. Langa po amea kako ke whaia pe ma ngaia pe le pe ma kau kia pe ha. Ele ofo I lama le atua. Amen. Ai a whaia le atua se mea le whao ngā ai oi. Mai o le makau kia o le mele ua kako vava ai ngai le whao ngā ina e le atua wa. O halo mawhanga. Parents, e ke a minga ia. Ele o oe, ele o au, ele o tātou. O le atua. Amen. So, Revelation, it speaks about Jesus as seen. O le ngai loa I o ngai ai, Yesu. Fa mai tai au, ia o le kalaua e malamala mai. O le kai au vai atu I ane wa. Ua savali ngai ai, Yesu. Alai o ai, ngai o ane mauna so. Fa mai lola kala yongi ngau vai Yesu. Fauta, behold, the Lamb of God. Fauta le tanai ma moia le tua. Na te ave e se ina ngā sala ale lalolangi. Amen. Mission begins with a revelation. Amen. You will never understand God. You will never understand mission unless you receive a revelation of Christ. Amen. Amen. Nga savali fola wa Ioane mankuale ku fesili tangata ia Ioane. Ma ko ke whaakali se si pe o oe le. Ai savali yange Yesu and Jesus walked past
And John saw Jesus and he said, behold, the Lamb of God. Amen. Ma ngayon facility le tayo ni le kako English service. Amen. Ilaw tapua inga, ilaw au nanga ile tua. Amen. Iso se kaimi ke sawa ile fale o le tua. Ke lo e unless wa e malama ile tua. Amen. O le whainga o fia fo inanga e ka pua ile tua. Amen. Aisea, inga ua e malama. Ua e loa. Olo e tapua ile tua, e ke leo tapua i se tangata. Olo e vivi ile tua, e ke leo vivi i se tangata. Olo e pesa ile tua, e ke leo pesa i se tangata. E ke leo sisilia ulima i se tangata, a sisilia ulima ile tua. Why? Because you understand who God is. To be honest, sometimes I'm sick of people telling us, I mean, in a good way. Ole kau wha malama, le kau, ia te oe le me whai, le whale o le atua. Amen. Mission begins with a revelation. Everything begins with revelation. Jesus revealed himself to Andrew and Simon Peter. Ngai lolo e anterea mai, masimona. Oh, he is Jesus. Amen. That's where their journey begins. Amen. Ingawa va ai. John sees him, nga va ai Ioane. Philip sees him, nga va ai. Filippo. Nga va ai Nathaniel. Ke maua I fai kawing ka ko fai kawing an ni tayo. Ka ka umai mention kong ilam tao pumuo le. They all see Jesus. Nga va ai umai. Nga va ai umai Yesu. Amen. Revelation, it's God opening our eyes to who Jesus truly is. Amen. Amen. Te lo le whaalinga. O le kakalainga ngai le tuawa. O tatou mata. Mata whaaleanganga. I'm not talking about your physical eyes. Amen. Langai mawhainga e ai I le tino. Ai ki kawaso whaaleanganga. Amen. Ai ke lo le whaalinga. O le tatala ina le tuawa. O tatou mata whaaleanganga. Langa ale pupula mata whaaleanganga. E ke le iloa po a Yesu. Amen. Alanga talo ila apostolo Paulo le kale se Efeso fa maya. Efeso ia pupula o tau mata whaaleanganga. Because a lot of people these days, they can see physically, but they're blinded spiritually. Amen. La nga wa. Ki nga ba ya tol me le nga wa, wa me le. Ki nga ba ya tol me o nga wa, so malie. Isaiah. They're so blinded spiritually. A ke lofa mai o Anterea, Masimona, o Ioane, o Filippo, Nathaniel. When they saw Jesus. Amen. That's when they make up their minds to follow him. Amen. So revelation is personal. Andrew and the other disciples follow Jesus because they see him. Amen. What are you seeking? What are you seeking? Amen. Amen. Au sila ke ke tayo ni lama fo angai sawel lot. Penga sawel ni tayo. Amen. Amen. What's your reason of coming every Sunday?
Are you coming just for the sake of coming? So pastor can see you coming, or let us out every Sunday? Or are you come because you want to see a revelation? You want to see who God really is? Amen. Hallelujah. My Lord Jesus, what are you seeking? Amen. Revelation is progressive. My Lord Jesus, Jesus said, come and see. Amen. Phải mà vô mai, ô mai va ai. Cái đó là phi năng alo lên to a mission. It's an invitation from God. Cái đó là vào ao winga le oka ko le to le wa mai le to le va ngo ya te oi ma u le kalesia. O oi le tangata fa au la ina. Amen. Cái đó fa tai le to le ele va pe fa la mo la mo pe fa mo mai le to ya te ta to. Because God does not rely on man. Otherwise, He's not God. Amen. But mission, it's an invitation. O le va mo wa mai le tua, mo oi ma. Amen. Le va ngo. Me va nga ka fa ka le tua. O va ngo ma me alofa ma me fa nga ngi ka ko le tua, ka ko fa ka le tua. Because who we are, oi tato. We are nothing. We don't deserve the grace of God. Ai o le lofa le tua ya te tato. Wa ia filifilia ai fa mai Yesu. Ko ke le filifilia au nga filifilia o to. Imagine how many people in South Auckland. Amen. But you are sitting here. I say nga filifilia ai le tua. Amen. Nga faola inga ai le tua. Nga lave ai mai le tua ya te oi. Amen. But there's so many people that they're still lost. Amen. There's so many people. We had a funeral this week. Cousin, first cousin mau. So we cousins. Amen. He's only 52. He's got 9 kids. Amen. He played the keyboard for the church. You know, in the family service, it's about 9 or 8 churches. He plays the keyboard for all different churches. Amen. Because every gathering, amen. And if I long for it around to a fine for me, Campbell McCoy, even a halun for cycle piano, a halua. Amen. I cannot follow all Miss South il Calapati in a fight. It really hurts me. Amen. Or Tangatawa, or Malama le Finangalo le tua. For me Calapati, can a poly for your wife, or my life and live with follow Moses. For me Calapati, or the message in Gawake, pay or pay salo, I call the piano. Or me silip kaua, or sawa kami or le tua. What a rubbish! Amen. We don't play with God. Hallelujah. Amen. My heart goes to the kids and this poor wife. I say, amen. Yes, a pola le tua so for tangata. Amen. I cannot feel a no le tua. E que so fua ma wala. I found man ma fau. Amen. Hallelujah. But church, que lo le menga le manga mi ka ko ke mi. Ola foi le mission, ola foi le mission field. Olha. Olo pahinga. Amen.
Hallelujah. Aisha. Le ala o ke sa we o ava va ki auko. Amen. It's time to take the gospel outside of this building. Amen. La inga le tua marka ko maftanga. E ol finga ngalo le tua. Fa mai inga wai loe ai. Inga wai loe anterea. O Yesu. Sau lo fai lo ngauso. Fa mai wa o Yesu o le Mesia. Let's follow him. Ke lei fa o la inga ke sau ke ngofo mai ka fa mai vai. Amen. You are saved to save others. Amen. La ku voi la io Filippo va ino ngauso ai. O Nathanielu. La foi lea. Au mai ai Yesu. Amen. Church, mission is born in the place of revelation. Amen. Amen. Melong malua, lang malua vai ko kauli amen. Melong malua. Response. Response. Kay lua. E mga umia laukali. Amen. E mga umia saukali. O le fesilia ke we. So sa uma ke fa longo le upo le tua. E ke fa longo pea, e ke fa longo pea le upo le tua. O le fesi. What is your response? Amen. Amen. What is your response? In the verse 38, turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi, where are you staying?" Amen. He replied, "Come and you will see." Afesilia Yesu la wale ia. Ole hale me ke rua manga o ye. Ole hale me ke rua saili. Afa mai kala la wale ia. Le awa oe. O fea le me e ke fio ai. O fea le me te no fo ai. Fa mai Yesu o mai. O mai e va ai. You know the Bible tells us, oh my, they spend the whole day with Jesus. They respond. Amen. They respond. Ile menewa faya ko Yesu. Ko fesilo ko fesilo Yesu ai tali mai na tali en mai ona tali mai le o ia fa pe mai. Ya te ya Rabbi o e lava o le alo o le atua o e lava o le tupu o Israel. Amen. Fa pe nga fo ia anterea. Amen. They receive a new identity. Mai lole kala Yesu ya Simon. Oi, o Peteru oi. Amen. You know why? Peter received his new identity on that day when he responds to the call of Jesus. Ai ke va ai le endo le soifanga o Peteru. O Peteru foi lenga koe ave ye le tu e Yesu le fa lingo le o le kalesia. Amen. The same Peter that respond ile call a Yesu. It was the same man. Nga ave ye Yesu le fa lingo le kalesia fa mai lo le Yesu o Peteru oi. O te atia e la we kalesia I lunga o le nei papa. Ke lo le va fa kalile tu po le ala ukati. Amen. Voi la au man le tau sanga e fa longo pea. Church family. It's time for us to respond. You know, mission requires obedience. Nga wo fa longo le wali. Ko ulo me umaya. Ai mulia. Ia Yesu. La ia se me. Fa longo husitai. Amen. A church that sees Jesus must follow Jesus. Must fully follow Jesus immediately. Ela mo fa ku ile. Kau pe ye fa o tanga kau pe ye fa o tanga. Akio kala ale sole ke fa me ke. My brother, ai ale time.
ka kalo me mo se uso e ale tai ke lo le kai minga ke fa kali e ke le loa you don't know because tomorrow never promised amen e masulo ka usanga walu amen talo faina fana amen alo faile fana amen all of a sudden what's holding you back ole ale menga ka fia ai ke fa longo le ka ko ke fa longo la vai le pole tu ai ka ke le usta ya amen le la wa ka lo sia fa si ngol menga le tu amen pa ke lo eta to le kalesia the body of Christ we are accountable for our brothers and sisters in the body of Christ. Never nga. Awe ke fefe ta'u le upu moni. Awe ke fefe ta'u Yesu. Malanga fa'o la tanga. Amen. Langa yai le asoya. Ka ko ke kali yai le tua. E yai le asoya. E fa masingo e ta towe le tua. The church must move from hearing to following. Wakanga ko wa ese mai le fa longo ile muli from knowing to obeying, because we know a lot of things but que lo kaimika ko que le ustai amen from believing to becoming amen hallelujah man memul mudi de la umma memul mudi ai witness. Disciples bring others. Amen. Witness. Lunga iate o to o nga faile o tonga moli mau yatia. Every disciple becomes a witness. As if you see the pattern here, Andrew brings Peter. O Andrea ngaya au maya Simona Peter. Philip brings Nathaniel. O Filippo le ngaya au maya Nathaniel. The church, the early church, brought nations. That was the early church, the apostles. The people that sacrificed, the people that died. Amen. Why? For the sake of the gospel. O inganga nga faaka ape inga ma extend ile le ma lo le tua ma le mission nga le tua. It start from the early church. Amen. Ka ko fa ka ile tua le ka ko fie tala le ka ko mo mau le Yesu. But the story continue. I say ele uma. Amen. While you're still alive and breathing, amen. We got a lot to do. Amen. Witness is simple. Ai vai ngai fa fa sumalo. Pa wale o kala ka kalinga o Nathaniel o Filippo nga fa ya Nathaniel for mai. Come and see. Amen. Come and see. Church. A fai foi ke le uma fa ngai sa wela uma le upole tuope o peke fa malo si peke pese pole. Why don't you just tell someone to come and see? What's so hard about that? What's so hard about that? What's so hard about inviting someone? Just come. Just come. We're not perfect. But just come and see for yourself. Hallelujah. For my Filippo, ya Nathanielu, Sau inga mata. Amen. Lord, we want to see people. Amen. Encounter God, but your responsibility and my responsibility is to be a witness.
Ngai o le fe au i ngai kai au. Mai le loto a Britania, mai se va fa ma losse le upo le tua ni tai au. Church, it's time to do something. Hallelujah. Fai o mamoli mau. Fai o mamoli mau. Amen. You know, mission, it's not complicated. It is one person bringing another person to Jesus. You know, the pattern, revelation, respond, and witness. If you have seen Jesus, follow him. Follow him. Don't follow anybody else. Follow him. Follow Jesus. If you follow him, witness for him. Sang ya Pastor Daniel Chaya wa. Ya wangi loa ta toa ya loa ya. Loa Yesu. Ya loa le toa. Amen. Witness for him. This is how the gospel spread. Amen. This is how the nation come into worship. Amen. Why? Because mission begins with seeing Jesus and ends with the nations worshiping Jesus. Fai mai fai upumuli muli ale lima sumatas. O le kala le a Yesu nga fai a Nathaniel. Fai mai kala Yesu ya Nathaniel. You will see greater things than this. Amen. Gateway family. Kako wai. Ai se mea sili lai whaakali ele tua mo tātou. Tā whai a vea kako se ekalesia kako ke ususkai. Kako ke respond. O whai kako ma moli maua Yesu. See Jesus, follow Jesus. Bring others to Jesus. Whaftai le toa ila upu ni taia. Tu ma watu ya te oelo lava vi inga. O la mātou ta talo leli ia o maua le malosi ma le olo. Use us, Lord, according to your will. Whaongai nei mātou. Au maua le avanua. Whaaftai wa e whaamanatu lau. Mo e mātou nei taia. Tu mau ia te oilo vi. Nei maso umai o ile whaavavau. Amen, amen. Tu nātu na nau au ni taia. Mas eu pati mara upole tuan ni tai au. Glory to God. Ya utele tue la honga ya tue. Amen. Mokwa telefon manga mo tatu ni tai au la fionga la tua tatu saudi ka palangi pa pera awai mai. Ya me se fo upole tuan ni tai au. Tatu missions peo le iai o tātou o me moe o nei tai au. Ia. Ngā umanga i mpao o e le tua e te shea wha marusia le tangata. Ma tu o le tangata whaola ina, o le tangata o whesuia ina, ma wheliwa ina e le tua. The person that's born again is a person that's been transformed. It's been changed by the power of God. O, masangi tātou tala noa ai, o lau muri maua marau tala noa. Ta utangata me le leinga nga whai ele tua ea teo. Wai le hei ama sisi kako ele wha ele o wha ole inga ele whai ele tua se me le lei. Ta ua whai la unga le tai ao ia. Si ta maare pe o ngai uma liu. E ia me wha penga nga struggle hai kako te lo teimi. But po le kasi kausanga ngai wha ora inga i po se furu tausanga po lusu tausanga. Every single one day e wha murianga le atua. Wa lava mako koe. Le transformation ngā lea tua e ke oe ke. Ke wha malo sia e ma sia e lista ngata. E manu malo ina e lista nganga mo lea tua mo lona whirangalo. Amen. E sau nia fo e lea tua le tangata e lua tu fo i tala whia ngai le ma oe. E vea oe ma whamonia. Ke lo umanga tō whia oe lea tua. O le tā ua e a o le pāndea. So se mea o ke arua ke wawai tangata utala noa i se tangata. Pos tangata la manga bia se so swani.
Kul mau ka vale ngafi. Nga olo o fingi se McDonald's afe ai koe lakwa mau al ka vale. Ai melkara lulu e kau. Ya mau nanan papa. That man needs help. Ka vale sa fa malang sain na mga bisi tupe. Alua ko ka vale o levang fa ma ko komula ave se kupe mas kamare. Ai mga bisi so swang ifa pe nga fo lu sa vadinga fa le nga. E me nga auto fiai o ele tua. E ave o ma fa modianga. Share fa modianga le tua ya te o. That's all. Ile fa pe se ilo loko lo si la fio la fionga le tua. Ko em fa ile nga share. Era upo le tua ya Yeremia. Nga o I loa oe. Au te le I feia oe. Ka mai nga o I loa oe. Ai o ke le I feia oe te tonu al manawa o lo tina within the womb. E le I kai nga o se soi fuama sa ola ya ke oe mao. Au lewa nga I loa I tātou e le atua. Fa mai le ole mo e sa ia fai po fitunga fa mai. Au whaapa ia ina oe. Ma o tō fia oe. A kau ke le soi fuam whangau mai. Wa lewa nga sila fia oe le tua. Wa lewa nga whaapa ia ina oe le tua. Wa lewa nga tō fia oe le tua. Ai o mai mata ia fitu fai po lusu mal tolu. E kukua ko haka mai Yesu. Yo tō ese o ke le loa o kou asia. O sui sa varinga al tangata. O sui le filfilinga al tangata. O le filfilinga sa o loto le al tangata. Le o sui e lana sa varinga. O ese mai le mea nga whaapa ia ina i le tua. Ma tō fia i le tua. E tu sa malona fina ngalo. Mai le whaapa ia ina le tua ia te oi. O ese la fia e le tō fia ngā le tua ngā te oi. E manu malo ina i le sia nganga. Le sia u anko. Le sia u uso. Le sia u kāsengi. Le sia u neighbor. Mission time mo le vi inga o le tua. Ma whesiri aku, whesiri ngi kai au. Si I runga roa au. Po oe involved missions. Ma si I ro rima ngi kai au. Koe li kilo pe anga wawera runga ro rima. Anga o ulo le matanga o fia o le share. E so se tasi lava. O la fionga le tua e manu ai. Ato moto le tau sanga. Light up. Koe wha mu. Awange I umar kau sanga lai koe lai kau wha mu wa. Le ua lewang kau mu mo kwa ola. Susulu mala malama I la matanga le tau sanga. Ai vei tātou ma wha murianga li sanga ta lai ngā alala mo le tua malona whina ngaro. Amene. O la tātou wōl tātou sauninga le wha mantunga le tai au. Ai tātou tere I o. Ia tu nātu lava lewa no pe iai asesi. Mena o mia se talo sanga le tai au. Na us mai se pesa tātou worship team. Tu nātu lewa noa. Ai ei so mena onga le tai au. I just invite you to stand right where you are. I miss ka komisiona. Stand right where you are. You have won the victory. Dia le tua. Hallelujah.
Yesu mana onga tu i le tua. Then let it go. Ai le liu mai lau tapenanga le tua oil tangata wala wina le tua. Whangaina mo rona whine ngalo langa i le nganga le ngalala. Lai mana o mia le salvation mal whaotanga le tua. Share the goodness of God. Tau ele le leo le tua. E ni so ainga o kala ngoe verso lea. Sa ela ko whawhi kauri that seemed impossible. But quite impossible lava. But what happened within a week? Sui le tua, sui le vavenga, sa le au yesa ma fo se menga faia. A sui le tua, ma quite fa mangu ya inga lava, al ese kwa le ko popole fa fitauri ese a. Le tua nga tem faia. Ora fo mua so fa fitauri se me ya ke oi. Ai fa mo mua le fina ngalo le tua. Se tali le tua ya cha oi. Whatever your need is this morning, I have more in my phone, please, with all eyes closed. Ilo lau te talo te manuia. Ao le tua, te ulo roto I le tua le taia. Let's go to him in prayer. Tu fatasi o tato roto, tato wo fatas. Heavenly Father, for every single person within this sanctuary, le tua le tamae mo I mātou uma te tonu nei maru maru oro tula. Te sila fia lea tama, te sila fia lea tina. Lea tama, lea teine talavou se o mātou whanau. O mātou tutu lai le tua, e le mātou whatou tua mana mātou talitonu. O oe le tua e te whawheloa I o mātou manaonga. Oe le tua whai mea mawhai. Oe le tua o manuia, oe le tua wha maro lo. O oe o le forma sili, o oe te sila fia le tino tangata, o oe na e walawina I mātou, na I loa mātou tangata, ai mātou tele I whanau mai, na e whapai eina o mātou tangata, na e tō fia o mātou tangata, ta mai le loto, mana nganga maulalo. Whamangalo mātou tangata, whaman mole ai, whaunga ina I mātou, e tusa malau wala au, e tusa marau lava whina ngalo. Wa fo ina manaonga o mātou tūla I ai mātou le nei tai au. Tu ina atu ia te oe le tua e te whawheloa I whamanuia whatula. E ala I le suafa pele o Jesu Kiriso. Wala ai le mātou te talo le nei tai au. Whaftai le tua wa e te whamaoni. Whaftai le eise tua oe o loa lofa. Whaftai te tusa loa lofa ia te mātou uma. Fo I inga ia te oe o lo suafa pele I sura I mātou te talo. And all of God's people say, Amen and Amen. Para uina tatou whengaruanga, te akono nei tai au whaun mori. So mai mo tatou soninga whamantu. Namalingi mai kale Maria. Thank you, Jesus.
mana whaia le whaftai. Tangu Yesu le awe tō ia tofi malana whetalaina. I o tō whaia me whamitunga iata. Pena fōi lei po le whenei na fōi lona toto. Sa uni tātou talia e ala le tātou whātou tua ma le tātou usistai iata ia. E le ono se poto ma se malama o stangata. A le maua lungo le sila le tua iata oema. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mai le tua Yeremia, o whapaya ina oe, te rei whana. O tō fia oe, te rei whana. Ai sauni talia, e nei tai ho mana tua, le maua lungo, le sila le tua, mana wala aua le tua ia te mai mai. Pamruia le tu sunga li tai ho, le swafo Yesu. Amen.
shai ni tai au. Malolonga mana le tua. Me o le fai malanga me songa sengi ma. Wila tatu mafusai bea nei mai tau. Soi puanga. Silvia le tua me o mai le fai malolonga. Le fine papena voi a miracle le tai au. Como na minha fai malolonga le tua. Jesi misi atu le vai alo. Silvia le tua. Voia tofu ka malolonga le tua yo na sai e mo tena senasi hallelujah papi no roto le tua le nei tai au be in alignment with God this morning in your heart. Spirit. Natu le lo fa mananga le leo le tua. Le tua fo ina oe le tua le neita. Atatu sound in tadia. Uman watu le so fa fa ino tua le neita. Atatu tadia le swafo le tua le tama. Le tua le alo le tua le ngama pa. Tatu tadia. Amen. Amen. Tulala milalo ya. Tunatuli. Jimmy Litao.
se a sua taulanga ya umaro ya tuda de suma ya talo o mama e no ka mission later Hallelujah. Ada sampai pace dia lagi. Kita pace dia lagi tua. Ya, shall we all stand at the July Luma? And I will man ala follow school. You know we all believe it's God's money. Yeah, it's not your money. It's not my money. All right. It's got nothing to do with you. Amen. Amen. You give it to God what belongs to God. But now we come to our mission. Amen. My Pastor Ruben. We are Bishop Romeo. Put your money where your mouth is. Wala mo faya kuya auto. Oli never na hita ya oli merenga kuwa. Sa mama Pastor. We're so good about talking about mission, preaching about mission. But we're so bad when it comes to giving to mission. No, well, if I pay my only toy in Kako, because God can work different ways. By your obedience, for the matter I just in Kako, yes, I will tell you. Ele so boa. E via. Tata vai smile vai via. Ya. Was lekker. Ja. Als je dan op best zou worden.
offering for our missions. We sow a seed. Mātou te toina le nei whatu le atua. Ina ia tāla i atu. Ma pai ai se anganga. Ma avatu ai le whiaua le atua ma le tala le nei i so o se anganga. O loo mana au mia i le nei taiao. O atunu mamao. O le nei atunu o le mātou nofu ma api ai le atua. Ia tāla i atu. Ma tuina atu ai le tala le nei. I loto ma whina ngalo o tangata. Lord, may this faith seed or seed of faith that we have sown be a blessing. May it go far beyond anything we can imagine. In this time and in the near future and in the future to come and years to come, may this seed be sown and continue to be sown beyond our time. Ora vi inga e whafo i le iati oi tama. Ala langa whanau le tua. Amene, ma amene. Hug someone and you may be seated. Ia toi wha mama whai sau pati vi ai le tua. Ia, te manatu ia, le rāua, ai auna, o ilu mo le tua lona vi inga, wha manu, ia o le whaftai fui, su lai nona alofa mano nanga le ia, wha malo le whai tau langa, wha malo le vi i nei tai au, na ngata fui lea, ia, le upo le tua. Nea me le toi wha upopo i sau pati, le upo le tua, mai lava le sanginga wha papalangi, sunga te koroa, ia na ngata fui le sunga sui whi au po ta i misiona, le na awala mai le upo le tua le talo, ia iai berfa o ngā mana le tua, ia awale ngā lulu e ili ngā luenga le tua, ngā leifo i le tua i ofo rofa mwhata alofa atu, tato maftanga, i le sua.